أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله سبحانه، فقد قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، mahuli mga ipon sinallahu subhanahu wa ta'ala, sabun natuod in katan puji iban sanglit tuput kaniya. Amo na intuhan mapatut na to pangayo-ngayuan. Amo na intuhan mapatut na to pujihon iban sangliton. Magpatilibon kita niyo kaniya. Deng hakatan kangian sin ginhawabaran na to. Iban deng hakatan kangian sin kakahinang na to. Mga ummat al-Islam, pag mabuga kamo fa Allah subhanahu wa ta'ala, sin sampurna pag mabuga kaniya. Iban ayaw tuod kamu mikimatay, buat malingkan in kamu halom likusan sin agama Islam. Mga ummat beriman, in mawdu na to hadlaw ini tungod pakabtangan atawakan kalimatul mustaqbal.
Kabtangan future atawa kan kabtangan susungon. Sabab madaran na to pagkarungugan, hamasa na to inibihaon, hinangkaulong niya para ha future mo atawakan para ha susungon mo. In kalimatul mustaqbal, amin kabtangan future atawakan susungon, pag usalon inisin kamatauran ha zaman na to bihaon. Pag usalon inisin kaanakan, pag usalon inisin kamaasan, iban madaran na to pagsabbuton in kabtangan future atawakan susungon, hinangkaulong niya para hasusungon mo. In ini susungon ko atawakan in yan susungon mo. In kabtangan ini, bang nato sadya kannalun marayaw iban taliun marayaw in kabtangan future ini. Tanto tuod, kay ingatan nato in kita niyo malugay na tuy. Malugay na tuy kita niyo kiakkalan sin kabtangan ini. Bang nato taliun marayaw, bang nato sadya kannalun marayaw, in kabtangan future atawakan kabtangan sin susungon ini bang uno tuurin kamaksuran iban kamattanan niya. Tanto tuod kay ngatan nato in kita ni malugay na tuy nalulumus. Tanto tuy kay ngatan nato malugay na kita niyo kiakkalan sin kabtangan ini. Sabab may ta na usal na tuy in kabuhi na to halom sin kaligapan ataw kan halom sin kalusungan. In kabtangan future, amuin kamatauran, nabisinain kamatauran din kato taniw hakabtangan ini. Long ni anak, pag iskul ka umarayaw sa amuray din susungon mo. Pag iskul ka umarayaw, para hasusungon mo. Hawak to kita nung nag-elementary. In agisin mga tao pag iskul ka umarayaw para hasusungon mo. Hawak to na kapag high school man kita no sambil na kapag college sambil nakatalos long niya para ha future mo, para ha susungon mo. Sambil nakabat kita no hinang biat to na sabi niya nun sintaw para ha future mo. Wayron tubtuban sin future. Sambil na sadya dumagpak in kamatay ka to tanyo bihat to rin yan nun sintaw para ha future mo. Sa uno in future pagtawagon, in future doon tumagna, in susungon doon tumagna, atawa kanin mattan susungon in mattan future na to, hawak to tambulon na in lawang sin pakulan na to, doon tumagna in future. Adapon in susungon di hadon niya aun datamanan niya, aun tubtuban niya, doon tumagna in susungon na to, hawak to tambulon na in pakulan na to. Doon tumagna in susungon, hawak to tumaykod na in ahli na to, in ahli kalwarga na to, in kabagayan na to, in karasahan na to katan. Doon tumagna in susungon, hawak to umalok na in mga manusya, amuin mga malasakay mo, pakabayan nila. Hawak to yaon kaw halom sin katigidluman. Wayroon iban mo isa-isa mo, wayroon doon in maas mo, wayroon in asawa mo, wayroon in anak mo.
doon tumagna insusungon nato. Damikian pagpuas amo na in yaumul ba'ath, amo na in adlaw pagbuhi hamano siya puasin pagkamatay nila. Pag-ubos amo na in yaumul hisab, amo na in adlaw pagbista. Pag-ubos amo na in suruga iban sinarka, doon insusungon nato mga ummat al-Islam. Adapun biyasin kaptangan amuin pagkabiaksahan nato, hikabtang amuin long na hinangkaw long niya para hasusungon mo. Sa wayroon nato na tali, wayroon nato na kanal marayaw bangunin mattan ataw kan bunna susungon nato. Hindi hadun niya ni mga ummat al-Islam, muwi da kita niyo pahadarat sin Allah, di kita niyo maglugay di. Hoon aun susungon nato di hadun niya. Sa aun mas labi, suway nato pagsaddihan amo in susungon wayroon tubtuban niya. Amo na in uno, amo na in susungon puasin kamatay nato. Susungon amo in puasin pagkumulkato. Susungon amo in hawat no tamunan na in pakubulan na to, na in yaun subay na to, taliun bang biya diin kita niyo sumanyang hama po asyat to. Adapun in biyasin itikad na to bihaon, biyasin itikad na to bihaon long ni anak pag-iskol ka umarayaw, wayroon na ikapusaka na mo kaniyo. Sabab amura ini insusungon niyo, di kamu sumanyang hapag-iskol niyo ini. Wayroon sala nin mag-iskol sa in masal in inuno in mangi dito awin kalupahan nato rin kasanyangan nato hadlaw mahuli. Amuin ialop nato na sadyen kasanyangan di hadun niya. Sa kalupahan nato na in kasanyangan nato hadlaw akhirah. Mga ummat al-Islam, subay kita niyo magtagama para hasusungon na to amuin adlaw di na magmumpaat in pangalta. Yawma la yanfa'u malu wala banun, di na magmumpaat in pangalta. Haadlaw di na magmumpaat in kaanakan, haadlaw di na magmumpaat in kawasa, haadlaw di na magmumpaat in pagnakura, haadlaw di na magmumpaat in pupudjihan atawakan dadanglayan sin manusia kay mo. Hawaktu amuin tay manghod mo mataas in kawasadi, in maas mo mataas in kawasadi, haadlaw akhirat magoy dadeng kay mo. Hadlaw yatulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sya'nu yughni. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala nasabbut niha suratu Abasa, yawma yafirru al-mar'u min akhihi. Hadlaw yattu hawaktu yattu hadlaw akhirat atawakan hadlaw kiamat, mutas na inuno magoy na in hambok manusya ding hatay manghud niya, magoy na ding kan ama na iban ding kan ina niya, magoy na ding ha asawa niya iban ding ha anak niya. Hadlaw yattu nabi na uno naligap na in manusya atawakan nabi sinaparkala uno inhikasanyang kanila atawakan hikatawang kanila. Ding hasaw biyat mga ummat al-Islam, subay nato kannalun marayaw in susungon nato sa may taadi hadun niya ini in pangumulan sin ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tubtub pakaknuman pakapituan da. Insan aun lumiyo tiyo dato kan kamahangan. Kannalun nato marayaw bat hasupaya kumusok in pag-iman nato patuhan,
kannalon nato marayaw insusungon nato bat hasupaya mahinang tiranan hikakusog sin pag-iman nato iban pag-ibadat nato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan bang mayan papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay na to ingaton in pag-agama na to, subay na to pangadjion in agama na to bat hasupaya kita niyo sumanyang hasusungon na to. Adapun hasaman na to bihaon tabiya hangga tus tabiya mataod bangsa na to kamusliman mababain pangatod haparkala pag-agama, mababain pangatod ha mga sila nagdarasin agama, labi luba na ha mga ka-iskol-iskolan mababa to rin pangatod na to ha mga kaguruhan. Long ni hisuta sila yaon. Long ni mga madaris. Naunin hindu nila ka iskul-iskulan yan. Nalong ni amo na sa long ni maghindu sinuno agama. Ataw kan maghindu hakanakan na to mag-alipba. May talong na in pag-alipba yan. Magatabang long niya. Ataw kan asubuhon. Habodik samlong niya sin anak ko. Hoon di asubuhon. Sa in kaguruhan yan ha mga ka-iskul-iskulan manghindu, magtarbiya, magbiat ha mga kaanakan bat hasupayin kaanakan sumanyang hasusungon. Hinduanin kaanakan bat hasupaya umingat magbasa sin Quran. In tiap-tiap basa nila sin Quran, tiap-tiap huruf na basa nila yaon karayawan. Hangpo karayawan. Na inyaon in katan na basa nila yaon amu yaon tiranan hikasanyang nila halom sin pakubulan nila. Hawak to sila mui palom hula tigin lum bito-bito. In bunnal malasah anak subay niya taliun bang biadiin in anak niya sumanyang hasusungon puasin kawapat na kan puasin kamatay niya. Mga umat al-Islam, subay na to di haman-hamanon in agama na to. Subay na to pangadjiun. Subay na to ingatun sabab may taamu ini intiranan sababan hikasuok na to palom kasanyangan ataw kan palom sulha sin Allah Ta'ala. In pagtuntot ilmo, tiranan hikaingat mo sin halal iban sin haram. Narang kaingatan mo in halal iban sin haram, kaingatan mo in pardaakan iban sin, kaingatan mo in pianglangan. Diha sabab ini tiranan amuin hikasuok mo palom sin sulha sin Allah Ta'ala. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allah lahu bihi tariqan ila jannah. In katan kita niyo in iangot-angot na to kasanyangan hasusungon. Ayarin sulha sin Allah Ta'ala mattan kasanyangan unin agi sin Allah unin agi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hisiyu in sumud maun paparkala pagtuntut ilmu bat hasupaya kaingatan niya in halal iban sin haram, bat hasupaya kaingatan niya in pianglangan iban sin pardaakan, bat hasupaya kaingatan niya in pakarajaan pag-ibadat iban sin pakarajaan maksiat. Along sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Paluhayon kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala in sumud palom sin sulga. In kataan kita nini imangan-angan in makasud palom sin sulga. Murah-murahan mga ummat al-Islam sumalawat kita niyo pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.